Kiceng si kardom kadu kavi kar bitis 2.0 YouTube channel long kilangara duana fans tamila pen penana bang pu abang fietum nili pan nakar judu kosong se online pension card kai planning jima pu na so video wanta pusinali teman especially pini bang kenang wan piglo new ration card application kosong si ke planning jima la so video bangke nasionali tum la so video ke cheng pen kijut an langi gon la lopul nali tum detail salam la bangke chini ponik po nali tum la so YouTube channel long jong sinang ka homri milang pulika chingon pen nali tum subscribe gon la pen video nali tum share ponigon tande non pathek pen kosong si new ration card ke planning jima la so process lang polo nang la pen chethan polo nang nang itum ration card online men ke apply je phan kicheng si Google Chrome long dami kon la pen hodak assam ration card apply putok dami kon la lo putin nang itum long ponik po kali pulte nang itum shortcut abidi la sono nang itum labang so comment video comment along ni link pik po la so link long berek lo pulte non nang itum ke thek long bom arjana so nang itum a mobile long stami thek pon long ikpo la pen ke apply ji phan nang itum daga athak thek long ji sign in la pen register pu thek long ji la sodim nang litum ber nang po sign in la pen register long ber ponik det pen nang litum da hini option thek thulong ji kicheng si option la bangke public login la pen adun thu mate second option la bangke official login pu thek long ji nang litum la public login podim si ber nang po la public login along nang litum ber nang po la pen dang hong chena network problem chalo la pen public login long ber ponik det pen api puthot dak login je afana litum the form ang chingpu ponik po common registration facility sign in using of three option listed below nani tum dak ke thom option long ji login je afan ku bp option men login mema la tani linan than po ki chengsin ali tum dak आधार पे तमे लॉगिन पनिक मेलो आधार अभी पुलोतांग ते नाली तुम दा लॉगिन आईडी पासवर्ड पे तमे नाली तुम लॉगिन पन मेलो लापेन किजुत सिला बंके जों से रेशन कार्ड के दोतांग पुलते रेशन कार्ड नंबर पे ले नाली तुम लॉगिन तमे चौक एग्जे लापेन नाली तुम daga manghunang nelo koson si login ning jimala सब प्रोसेस तमे नि नाली तुम थान पे चिनी पनिक po lapen login ji afans tami kiching si ladak pen sign up apana lang mate registration papana lang la si koson si registration nang ji lakin ali tum dak thek molong ji la ang bong long option long igji la so dim thek polong ji new user sign up here nali tum dong si labang so website long nang komri mi cheng lang pulte nali tum ladak pen sign up apana lang login ji apan mate registration papana lang nali tum la new user sign up here la so dim nali tum berpon ik nang po Ladakh pen ber pon igdet pen afi registration new user mate non Akimi dak registration je apanali tum kicheng si Aadhaar card long ke do amena sonthot berna po date of birth tame Aadhaar card long ke do teng si berna po gender dak pen select ponang po login id nali tum amina sedak generate ponang po nali tum amen bi ko example apan nilida karbi pulo ke karbitis pulo ke rbi lape nilida address tame bi ponlo lape 1 2 3 la sonle bi pon cho lape nali tum adjust tame nali tum amen pen lape number pen mix non pangwe non nali tum la login id customer je apan lape la check user long ber icon jong se dak user id use already exists pulo nali tum kaprek dak user id bang ponai non lapen password tami ka bonai puneng ji mate password create neng ji lata isivela password ke create neng ji lata nili nali tum handa example lampe klang pon tupo password credit isivelo nili da example ke ar bi karbi lapen dak has lapule bi te chok lapen 1 2 3 b lason le b tami chok password bangke nali tum ning hang aling bino la bangke lapen dak ke ber son tho la confirm password din ta la hinia dim bangke password la isive da password si bernang po validation mode la bangke Aadhaar number lo Aadhaar number nali tum la sodim bernang po Aadhaar card long kiling mobile number la sodim bernang ji apen email address nali tum pidun rek nang po lapen state la bangke select nang po la sodim state select nang po lapen district lapen tehsil lapen village town address 1 address 2 la manali tum fill up data chok tamida address 1 along bangke nali tum fill up nang ji Aadhaar card long ke do address ateng le nali tum bi ko lapen pin number nali tum dak ber pon ik nang po mate pin code nali tum ber nang po
lapen nali tum ladak ke thek long bom a number thek long ji non nali tum screen along ni mobile long bang kaprek lo dan nali tum stam ya kaprek nang klang exi ora plus minus tami du exi kan ma long nali tum la captcha po dim nali tum ber nang po dak ber det pen la remarks long nali tum tok tami tok ti tami ladak tok ti da chok la pen la hini a box a solong nali tum ber klek klek nang po la ber gelo pro tangte nali tum la submit po option thek long ji la so dim ber nang po ber det ben aadhar card long kilinga mobile long otp bang lek po la so otp nali tum fill up lang po otp fill up igdalote nali tum la registration la bangke successful po la pen registration tang igdel lo pro sign in and registration po la so dim same process lo la so dim nali tum ber non la pen puthot thek thu long jin ladak public login puthek long ji public login long nali tum ber nang po public login long ber pon igdet pen fi ni na piklang pon tu po la pen la sign in register podim ber pon igdet pen fi puthot dak login option man chik lang pon ik po nali tum hodak kipidun login ID la pen password pen si login ji pen nali tum dak login ID password ber pen la captcha ber pen nali tum login pon ik melo nili ladak आधार नंबर पे निली लॉगिन पन पो आधार नंबर पे लॉगिन जी प्रोसेस पर सोनो दा आधार नंबर बेर ना पो लदा के थेगलोंग बम आ कैप्चा नाली तुम ला बेर कैप्चा पो दिम बेर ना पो ला पे ना जनरेट ओटीपी पो थेगलोंग जी ला जनरेट ओटीपी लो नाली तुम बेर ना पो ला पे आधार कार्ड लोंग किलिंग मोबाइल नंबर लोंग ओटीपी ना लेक पो ला सो ओटीपी बा नाली तुम लदा फिल अप ना पो नी लिस्ट में प्राप्त जन पे लॉगिन पो निक पो Nilista में आधार नंबर ला पेन कैप्चा स्टामी नीली बेरी गेलो नाली तुम स्टामी बेरी गेलो पुलते लाइक जनरेट ओटीपी पदिम नाली तुम बेरनाम पो जनरेट ओटीपी लो बेर पन एक पेन डाटा प्रोसेस द प्रोसेसिंग इज प्रोसेस प्लीज वेट पुलसन चेक लाइक एक्जी दा पॉप अप रंग एक्जी नाली तुम नहक बेर ना नेलो ओटीपी फनिंग होंग दिंग पो ओटीपी नाली तुम ला आधार कार्ड लो किलिंग मोबाइल नंबर लो ओटीपी वांग एक पो ला पेन ला सो ओटीपी बा नाली तुम फिल अप नांग पो नीली स्टामी दा ओटीपी वांग copy pon ekpo la penali tum ta OTP copy gelo pulte la OTP podim ladak ber nangpo OTP bang fill up nang pudi OTP fill up tang alo pulo tang tenali tum la use OTP pu tok thek thulongji la use OTP la sodim sinali tum ber nangpo use OTP lom ber pon igdet pen data processing is process is wait pulo sonchik lang ekpo la pen finally ladak pen registration pon igedlo adia kan login pon igedlo la penali tum ladak bang kenali tum amen theglong ekpo la pen new apply ji apana li tum la common registration facility arviana lang lo pulte theglong ji common registration facility kudu la sodim na li tum ber ingon la pen ladak pen puthot ki thom option long pon ji ki chengsi new registration status get rc details na li tum dak pen ki thom option long ji jos na li tum already ka apply tang do pulte registration status on dam pen na li tum kanang deng sinali tum lakai ration card ka apply la so process ke lima la nali tum cherang longpo lapen already ration card jong si dotang lo pulte nali tum komane ration card details jong si olai pulotang te get rc details long ber ekpen nali tum olai pi ekmelo lapen new registration ji apana nali tum akimi ka apply ji apana new registration po option do ji la so dim sin nali tum ber na po new registration option on nali tum ber pon ek det pen da a form bang chingku pon ikpo dai hong ik chalo na lapen puthot new registration lam ber ek det pen phi lason arjanan jik lang ji general details nali tum dak pen state bang select nang ji state nali tum assam select igon lapen la submit pu tok thek long ji la submit adim nali tum ber igon submit along ber ek det pen phi la so pop up la bangke chedamik ji po hong ik chalo la pen la assam state selected pen feature damik ji po automatic la pen alitum la dak pen ration card akimi ka apply ji form la bangke chingku ponik po form fill up le apra apra ni linali tum pan dak pen ke than ponjia sondolang ki chengsi general details fill up nang po address details la pen additional info la pen rc members add nang po la pen RC enclosure lahi nali tum ladak pen fill up nang po NFSA criteria lahi nali tum select po nang po la pen tijut si la bangke finish option nang lek po jase ke chengsi nali tum dak pen state la bangke already select tang do po da assam si do wet po la pen nali tum ladak state adim bang berna nelo la pen copy ration card si nali tum apply ji ma la so ration card amen la so dim do ikpo la so dim nali tum beri glo pulte da AAY do la pen PH do nali tum la AAY apply pulte AAY select ponigon la pen select beneficiary type nali tum la dak pen puthot la abia thek long lang select one along nali tum beri gon
Ration po berigon pen Ration lam berik det pen api dak apply vek ji abang fu mate abang fi photo dak pen upload nang po upload ji apan alitum la chance upload new pu thek long ji la chance upload new po dem berigon ko sodem se photo doma lo so photo banalitum click on click note dak cha upload pon ekpo la pen photo size ni nalitum banang than pachini pon ek det po kan akb sineng ji ma upload tangte la dak ke 20 kb vek ji photo KB koson se pabi ma pelotang te labang kenali tum Google Play Store long pen long exia apps halo so apps download ik no mate install ik no dak kolo so photo se kapa biji ma size labang kenali tum da upload ikon lapen convert ik no labang ke photo upload process lo lapen photo upload tang pen Aadhaar card lo teng nali tum da amen bang ber do napo lapen name in local language labang ke nali tum fill up data cho lapen gender nali tum dak pen select nang po pin soma arlo soma la pen date of birth Aadhaar card lo ateng dak fill up nang po la fill up on date pen api mother name nali tum dak pen fill up nang ji mother name fill up date pen api father name stami nali tum dak pen fill up nang po father name fill up date pen api la marital status nali tum marital status married ma mate unmarried ma labang ke nali tum dak pen do theklong ji never married currently married widom separate divorce lahai option long igji labang ke nali tum dak pen chongwai pon ikon la pen nationality da already chido lo Indian labang ke nali tum dak pen fill up ponang nelo stamina nali tum dak pen mobile number la pen email ID double nali tum kipidon dep sime athema ration card update nali tum mobile number la pen email ID long stamin long igwai po la pen general details labang ke la sonno nali tum la dak pen epic number mate nali tum voter ID number lapang ke pido nang po jong nali tum along job card double de la stop box along ber nang po avi pulte nali tum ber bideta chokji lapen nali tum ladak pen Aadhaar card number ber nang po Aadhaar card number ber that and personal details nali tum occupation nali tum copy asai se ke claim la so sai amen dak doji kokma domestic help global business blacksmith lapen construction technician lapen do nali tum ladak pen long pon exi housewife pulte housewife nali tum dak pen select pon igon lapen annual income kan ma ningkan silong kan income on man nalitum ladak pen 25,000 le nalitum togdon ikchornon lapen additional details labang kela sonlo jong nalitum long all RC number do pulotangte nalitum da all RC number pidon igme all RC pulotangte nalitum la ration card ke bando pulotangte ala so ration card number dak pidon tame ala so number ration card tengse putha dak generate pontopo labang ke nalitum fill up data cholo all RC lapen BPL number labang ke concern labang ke already dak do ikelo lapen save and continue po option along nalitum ber nang po lapen dia ekta ni lapen apna process banalitum hana lang pon dekte det po thema non ni long pen ke apply ji abang fu abang fiave nalitum jong se apply ji pulotang te nili fan na homri go ador ki zoom nalitum ration card labang ke nili na apply pi po kosons nili fan nang contact ji ma pul nalitum video abana long damigon video abana long ola screen along nili mobile number do exi kali polte video description along stame mobile number long exi kali polte nali tum anche paduk de video aban long ta homri dam de lang e polte nili comment long stame nili number pin that po dak pen nili number ada pen note igra nali tum whatsapp long nang text ikon nili na reply do nikpo la pen apply vexi atumle birta bang nang picture non apply play tum la punang kar ju chothan polte nali tum nang birta nang ne jola hello ration card ke apply nang ji la process bang ke la pena process bang ke monili next video ko mani jong si ke apply bang do polte nili hala pan apply pi ahot nili nali tum apan video bang ke nang wan pi po asido me thak me ka du ka ve car british 2.0 youtube channel long ke la ra do ana fans tame nilin pen cardom